Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iramagana abantu cyangwa inzego za leta zikoresha ingufu z'umurengera ku bantu bakekwaho ibyaha. Ni mu gihe hashize iminsi abantu bapfa bishwe n'inzego z'umutekano. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Abagiye bashyirwa mu majwi kwica abantu harimo abakora mu nzego zishinzwe umutekano bagiye barasa aho bakeka gukora ibyaha binyuranye. Muri izo mfu harimo urw'umusore witwa Jean Dodier Twiringiyimana wo mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wishwe n'inzego zishinzwe umutekano. Izo nzego zatangaje ko zamukekagaho icyaha cy'ubujura. Ni inkuru yaje isanga indi yabereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nayo y'umusore warashwe bivugwa ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu gihe twateguraga iyi nkuru hari andi makuru yatangajwe y'abafungwa 5 barashwe na polisi ikorera mu murenge wa Nyarubuye mu karere ka Kirehe. Umuvugizi wa polisi yatangaje ko izo mfungwa zarashwe zari zigiye gutoroka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, kandi ko iperereza kuri iki kibazo ryatangiye. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yivuga ko itagirebera ibibazo nk'ibi. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Mukasine Marie Claire yahaye Ijwi ry'Amerika yavuze ko urwego ayobora rwamagana abantu baba ari ababikora ku giti cyabo cyangwa ababikora bitwaje inzego bakorera. Ubundi ntabwo buri ari bwo buryo bwo guhana bwemewe n'amategeko. Ngira ngo niba munabyibuka neza ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika yabigarutseho, asaba rwose yuko inzego zishinzwe umutekano zifata abanyabyaha bagomba kubikora mu buryo budahungabanya ubuzima bw'abantu. Kandi bene biriyo byabaye tubikoraho n'amaperereza tukareba ese uyu muntu kugira ngo avutswe ubuzima bwe byagenze bite, hakozwe iki, ese izi ngufu z'umurengera zabaye zari ngombwa. Hanyuma twamara kubikoraho iperereza tukabiganira n'inzego zibishinzwe, ndetse iyo dusanze harimo amakosa dusaba ko abo bantu bakurikiranwa, kandi hari abagiye bakurikiranwa. Hari ingero nyinshi dufite zagiye zigaragara no muri raporo dukora. Biriya rero ntabwo tubirebera gusa, turabikurikirana. By'umwihariko Madamu Mukasine avuga ko batangiye gukurikirana ikibazo cy'umuturage wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wishwe. Si iyi komisiyo yonyine yamagana amakosa akorwa na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano. Umuyobozi w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza nawe aherutse kubitangariza Ijwi ry'Amerika. Turifuza yuko abashinzwe umutekano mu by'ukuri bakoze barasa mu cyico. Niba umuturage agize ushobora kwasa amasasu mu kirere, umuturage akikama akagwa hasi, birananiranye ari umuntu wananiranye ushobora kwasa kugura, wowe murasa kugura umuntu ashobora kugenda bakavuza akazakira. Niba ari ikibuga ariko hari buriya kamwe karuta intumbi. Kurasa mu cyico ni ikintu abantu bashinzwe umutekano bagomba kwirinda, ndetse twataze n'igitekerezo tuvuga ngo bazagira ngo n'amasasu atica. Amasasu y'ipupu abahari. Nubwo komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu itangaza ko hari byinshi byakozwe mu kurengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kugeza ubu hari amaraporo y'imiryango mpuzamahanga adasiba kwerekana ibibazo bikiri mu kubwubahiriza. Iherutse niyasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo. Iyi raporo igaragaza ko mu Rwanda hari abantu baburiwe irengero umwaka ushize. Igaruka kuri Vena Abayisenga wari umurwanashyaka w'ishyaka rya Dalfa Umurinzi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana bose bari abarwanashyaka ba FDL Inkingi naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ese ibi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ibisobanura ite, Madamu Mukasine? Buriya abantu babura twagiye tubona harimo impamvu nyinshi cyane zitandukanye. Hariho nk'abantu bagiye bava nko mu ngo zabo bafite izindi gahunda ntibabwire imiryango yabo. Aho bantu bakaza kuboneka ugasanga umuntu ari muri bizinesi runaka, yashatse kubanza kwishakira amahirwe akanga wenda ko bamubangamira muri icyo cyemezo yafashe. Hari abandi twagiye bimenyekana ko bari baragiye ahantu runaka mu gihe akaza uwo muntu akazongera akaboneka. Hari abandi nabo umuntu akomeza kumenya gushakisha amakuru yabo kugira ngo amenye aho baba baherereye. Hari impamvu nyinshi. Hariho rero n'abagenda bakajya muri bariya barwanya igihugu, abo nabo baragenda, ntuzamenye uko nyuma y'igihe y'imyaka runaka ukazasanga umuntu yafatiwe muri ba bandi. Kuba rero abantu batamenyekana neza mu menye amakuru yabo
ni ibintu bishoboka cyane kubera n'izo ngero tujya tubona, ariko ntabwo turekeraho, turakomeza tugafatanya n'inzego tukabaza. Ibibazo bikunze kuvugwa kandi ko hari abantu bafungirwa ahantu hatazwi mu buryo bunyuranije n'amategeko nyuma bakazarekurwa n'inzego zishinzwe umutekano babaye abere, nabyo byakunze kuvuga mu maraporo mpuzamahanga. Madamu Mukasine nabyo yabigarutseho. Uwafashwe abakekwa, igihe cyose ugikekwa urukiko rutaraguhamya icyaha ufatwa nk'umwere, ahubwo bagombye kwishimira ko baketswe, noneho iperereza rigakorwa, ubushinjacyaha bukagushinja, ariko byagera mu rukiko umucamanza akabibona ukundi, akabona ko ibimenyetso bidahagije. Biriya rero ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu rwose bibaho, kandi nayo mpamvu habayeho inzego zitandukanye, rumwe ruhereza urundi kugeza aho ugeze imbere y'umucamanza, nawe akabisuzuma akareba ingingo z'amategeko, yasanga ibimenyetso bidahagije ukaba umwere. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko hari ibyo igisaba inzego za leta kuvugurura, birimo kugabanya ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda, hakarebwa ko ibindi bihano byatangira gutekerezwaho. Madamu Mukasine Marie Claire yatangaje ko ibi byatangiye kwigwa n'inzego za leta ku buryo mu gihe cya vuba bishobora kuzatangira kujya mu buryo abantu bakoze ibyaha ntibafungwe gusa, bakaba bagenerwa ibindi bihano bahabwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.